iPhone 7 u najvećem sjaju prikazuje svoje moći. Pogledajmo. Ćao, ja sam Denis iz Telesofta, a danas se družimo sa iPhone 7. Vlasnici sada već prethodne verzije iPhone-a lako će naći sličnosti i razlike među generacijama. Dizajn se razlikuje po antenama, novim bojama i nedostatku utičnice za slušalce. Displej je 4,7 inčni sa rezolucijom 1334x750 piksela i 3D touchom. Nove dvije boje su Jet Black i Black koji mijenjaju dosadašnju Space Gray. Kombinacija ostalih boja ostaje ista, Gold Rose, Silver i Gold. Kamera je dobila novi senzor i optiku. Optika je doživjela znatan napredak, pa tako da sada propušta više svjetlosti sa f1.8. 12 megapiksela i 4K video su vrijednosti snimljenog materijala. FaceTime kamera sada pravi slike od 7 megapiksela i snima Full HD video. Hardware se ponovio sa novim 4-jezgrenim A10 procesorom. Dvije jače jezgre obavljaju većinu zadataka, dok dvije slabije jezgre služe za obavljanje perifernih, slabih zadataka u pozadini. Memorija za pohranu podataka je dobila duplo veće vrijednosti, 32, 128 i 256 GB. Ravna memorija se nije promijenila, tako da imamo 2 GB. Slušalce sada posjeduju Lightning završetak, preko kojeg se ispajaju na iPhone, uslijed nedostatka audio utičnice. Uz uređaj se dobija i adapter sa Lightninga na AUX. Operativni sistem je dostigao verziju 10.0 i posjeduje mnogo novih mogućnosti. Pozdrav do sljedećeg videa.